Dobar dan, danas se nalazimo u ulici Janka Stajčića koja je početa sa izgradnjom pre nekih 14 meseci. Još uvek radovi stoje na nekih prilike pre 5-6 meseci gde su stali. Predsjednik opštine je na zasedanju 29. juna, znači na 8. sednici, rekao da će radovi biti završeni do 20 dana. Znači, to bi bilo negde za nekih 19. jul je bio neki zadnji rok. Međutim, kao što vidimo, tu nema nekih mašina koje su trenutno angažovane, niti ima nekih radova koje možemo da primetimo. U svakom slučaju, ovo je još jedna slika neozbiljnog ponašanja naše gradske vlasti, odnosno opštinske vlasti, koja radi sinhrono, dakle, na uništenju ovog grada, pre svega radeći neke projekte koji su potpuno samo njima jasni, a nama potpuno nejasni. Prvo, rekonstrukcija Hilandarske ulice koja je u tom trenutku bila potpuno besmislena. Neosporno da to lepo izgleda, ali nije funkcionalno niti je potrebno bilo od našem gradu. U trenutku kada su 3 ulice potpuno razovane, i ostao jedan od glavnih, može se slobodno reći, ključna ulica za saobraćaj sa te severne strane grada. Sa druge strane, imamo mnogo ozbiljniji problem, posebno u danima koji su iza nas, a to je problem vodosnabdevanja. Dakle, kompletna rekonstrukcija našeg vodovoda Peštan, koji je ključni za snabdevanje Lazarevca, je već nekih 10 godina se odlaže, odnosno od kada je ova vlast angažovana, mi imamo situaciju da se ta rekonstrukcija odlaže konstantno. Jedan bazen su uradili, odnosno kompletnu rekonstrukciju sa tim postojećim, da kažemo, filterima koji su bili potrebni. Ostalih 9 bazena su i dalje nerekonstruisani, imaju problema sa ogromnom količinom mulja, odnosno sa znatno smanjenim kapacitetom proizvodnje, što je, kažem, uzrokovalo pre svega smanjenom proizvodnjom pijaće vode za naše građane i restrikcijama koje su bile u prethodnih 10 dana. Dakle, i to intenzivnih restrikcija, naravno, restrikcije traju već mesecima unazad, ali su bile manjeg intenziteta, ove sad već ozbiljnog intenziteta. I ono što je važno da kažem, dakle, ova ulica zahteva minimalno sredstva da se rekonstruiše, da se završi, ali zato se radi trg koji košta 166 miliona, dok rekonstrukcija, na primjer, tih bazena koji su ostali košta nekih 4 miliona dinara. To je, dakle, vidite, velika disproporcija u cenama, ono što je važno za grad i ono što je nevažno za grad, ali oni i dalje idu na to da ulažu neke svoje sumanute projekte, kažem, koji su preskupi i to svi vidimo. Građani su naravno ustali protiv toga i ustaće još žešće ukoliko se ne bude reagovalo na vreme i rešila ova ulica Janka Stajčića kao i vodovod. Hvala. Hvala vama. Nadam se